mu gihe kuri uyu munsi wo ku itariki ya 7 Mata 2025 mu gihugu cy'u Rwanda hateganyijwe gutangiza icyumweru cy'icyunamo ndetse n'ibisi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. N'igikorwa rero kigomba kubera ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha muri urwo rwego rukaba rwibukije abakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda imvugo zigoreka ukuri kuri Jenoside nk'uko aya makuru itangaza. Ni mu gihe kandi Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu akaba ari Dr Jean Damascene nawe yamaze gutanga ubutumwa avuga ko Minubumwe igiye guhangana n'abahakana ingengabitekerezo ya Jenoside nk'uko yakomeje kugenda igaruka. Aya makuru avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda imvugo zigoreka ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu butumwa kandi RIB ibutanze mu gihe kuva kuri uyu wa mbere ku itariki ya 7 Mata 2025 u Rwanda n'isi yose bibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga kwitwararika. RIB yagize ati abakoresha imbuga nkoranyambaga birinde imvugo zigoreka ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi rero bigamije kuyobya rubanda nko rero kugabanya uburemere cyangwa ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, koroshya uburyo Jenoside yakozwemo cyangwa kugaragaza imibare itariyo y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwibukisha kandi ko buri wese kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside, guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, guha ishingiro Jenoside yakorewe Abatutsi, kuzimuza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye Jenoside yakorewe Abatutsi, gusenya, konona cyangwa gutesha agaciro urwibutso rwa Jenoside cyangwa abashyinguye cyangwa se ahashyinguwe imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, guhohotera uwacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. RIB kandi ikaba yasabye kwamagana imigirire igayitse irimo rero gukora ibikorwa birimo gutema amatungo, imyaka, kwangiza umutungo n'ibindi byacitse ku icumu rya Jenoside hagamijwe rero kumuhombya no kumusubiza mu bihe bya Jenoside yanyuzemo nk'uko uru rwego rwakomeje kugenda rubitangaza. RIB rero isaba cyangwa se ikabisaba kwamagana imigirire kandi irimo kuzimiza cyangwa konona ibirango bigaragaza Jenoside, imvugo zo gusesereza cyangwa se imvugo zisesereza cyangwa gutoneka abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ibikorwa by'ivangura n'imvugo rero zikurura urwango na macakubiri. Abinge bakaba ari bimwe mu byo uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwagaragaje ko rero bidakwiye muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Rwagaragaje ko rero ari ibikorwa bigize icyaha umuntu wari wese ushobora kugaragara muri ibyo bikorwa, ariko by'umwihariko basaba urubyiruko kwirinda cyane muri ibi bihe, cyane mu mvugo zitandukanye zigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi rero bikaba bikurikira ibyo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ivuga ko igiye gukorana na ba nyiri imbuga nkoranyambaga mu guhana abazifashisha rero bahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abiganjemo urubyiruko rukoresha izi mbuga mu Rwanda bavuga ko leta rero ikwiriye guhana bene rero abo bantu. Hari abakoresha kandi imbuga nkoranyambaga nka X, urubuga rwa Facebook, TikTok, Instagram n'izindi, babona rero bamwe mu bari mu bihugu bya kure bifashisha izi mbuga nkoranyambaga bahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abiganjemo urubyiruko kandi rukoresha izi mbuga mu Rwanda avuga ko biyemeje kuzikoresha nabo rero banyamoza abagoreka nkana amateka y'u Rwanda, aho rero bamwe banahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Urubyiruko kandi rusanga leta yahagurukira bene abo bantu bakwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside bifashishije imbuga nkoranyambaga bakajya babihanirwa. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana avuga ko rero abazakoresha imbuga nkoranyambaga mu guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi bazazirukanwa cyangwa se bazakurikiranwa nk'uko yabigarutse. Abapfobya n'abahakana Jenoside yakorewe Abatutsi usanga ku mbuga nkoranyambaga rero bari mu byiciro bibiri, birimo abazwi n'abandi bise amazina utapfa kumenya imyirondoro yabo nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Abo rero bose akaba ari bamwe mu bagaragaza ibikorwa navuga ko bidakwiriye cyangwa se bigayitse ku mbuga nkoranyambaga birimo rero gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni mu gihe rero kuri uyu umunsi
hari gutangizwa igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Ku munsi w'ejo kandi hari habaye inama mpuzamahanga itegura ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Abitabiriye inama rero bakaba barahurije ku kuba rero ibikorwa byo kwibuka bigomba kujyana no gushyira imbaraga mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Inama rero yari ifite insanganyamatsiko igira iti ntibizongera ukundi, idashyizwe mu bikorwa bituma hakomeza kugaragara ingengabitekerezo ya jenoside. Inama kandi ikaba yaritabiriwe n'abagera kuri 350 bo mu nzego rero nkuru z'igihugu, abashakashatsi, abanyamategeko, abahanga mu bijyanye n'amateka, societe civile ndetse n'urubyiruko. Mu kiganiro kandi kivuga ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kwigaragaza, hasobanuwe ko kuva muri 1994 itigeze irangira, uko rero hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubwango cyangwa se by'urwango ivangura, gutoteza abantu ndetse no kubica bazira ubwoko bwabo. Minisitiri kandi w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yabwiye abitabiriye inama k'amateka agaragaza ko abanyarwanda baromwe kandi bunze ubumwe, bitirirwa rero igihugu cyabo aricyo u Rwanda, bakaba kandi baravugaga ururimi rumwe bafite n'umuco umwe. Minisitiri Bizimana avuga ko rero ubukoroni bw'Ababiligi ngariyo nkomoko ya jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma kandi yaho igihugu cy'Ububirigi cyagiye gishyira ingengabitekerezo mu mashyaka ya politike arimo Parme Hutu na Prosoma, yakomeje rero umurimo wo gusenya wateguwe na abakoroni. Minisitiri Bizimana yavuze ko kandi yashize imyaka irenga 30 cyangwa se imyaka 31 umuryango w'abibumbye rero wagize uruhare mu gutererana u Rwanda muri 1994. ntacyo uvuga ko impunzi z'abatutsi b'abanyekongo barenga 900 birukanywe rero mu gihugu cyabo, bakaba ari impunzi mu bihugu birimo u Rwanda, Uganda ndetse no hirya no hino ku isi. Avuga kandi ko ibyaha bakorewe rero bizwi ariko ko nta muntu urabihanirwa, nkuko akomeza kugenda abigaruka. Mu kiganiro cyavuga ku kuzana impinduka n'ibikwiye gukorwa mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, intumwa idasanzwe y'umuryango w'Afurika yunze ubumwe mu bijyanye n'imari akaba ari Donald Kaberuka. Ndetse ikindi kandi yavuze ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ubwo rero u Rwanda rwari igihugu cyiyubaka, hari imiryango n'ibihugu rero byemeraga u Rwanda inkunga, ariko bikavuga ko rero izatangwa ari uko hari icyo u Rwanda rukoze ku bari rero bafunze bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Eba Kalondo wabaye umuvugizi wa komisiyo y'umuryango w'Afurika yunze ubumwe avuga ko rero iyo igihugu gishyize imbere ubumwe, abaturage bacyo bibona nk'abavandimwe, nk'uko bigarutse muri iyi nama. Kandi Minubumwe yakomoje ku bikorwa byo kubangamira kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, aho yatanze urugero rwo mu mujyi wa Liège mu gihugu cy'Ububirigi, aho ibikorwa byari biteganyijwe byahagaritswe. Bitabiriye inama kandi bavuga ko ari ingenzi guhuriza hamwe imbaraga mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no guharanira ko uyu mugabane wa Afurika wagira abayobozi bayobora bashyira imbere ubumwe bw'abaturage b'ibihugu bya Afurika, nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Ni inkuru rero navuga ko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda bashyizemo rero imbaraga mu guhangana n'ibyo bikorwa byose birimo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Mu gihugu cy'Ububirigi rero uyu mujyi waje gufata iki cyemezo, buryo rero navuga ko bubabaje cyane. Akaba rero ari amakuru avuga ko rero igihugu cy'Ububirigi mu minsi ishize waratangaje ko rero mu mujyi wa Liège muri uyu mwaka ngo utazizihiza isabukuru y'imyaka 31 ishize habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata Nyakanga 1994. Imihango rero yo kwibuka yagombaga kuba ku itariki ya 12 Mata, ariko ngo ibintu byifashe cyangwa se ariko ngo uko ibintu byifashe ku rwego mpuzamahanga ngo byakonjesheje rero umujyi n'abapolisi bawo, nk'uko aya makuru dukesha kinyamakuru Bwiza akomeza kugenda abigaruka. Ni inkuru rero yagiye agaragara mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 26. Ikindi kandi akaba ari amakuru avuga ko rero kimwe mu byatumye ibi bikorwa bihagarikwa ngo harimo kwirinda ihangana iri Liège hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo. Ikinyamakuru Libre Belgique dukesha iyi nkuru ivuga ko rero ngo uko ibintu bimeze ku rwego mpuzamahanga ari u Rwanda rwahagaritse rero umubano n'Ububirigi, ngo hari intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi u Rwanda ari rwo rero ngo abanyekongo bashinja kuba inyuma y'umutwe wa
gisirikare wa M23 muri Liège, kandi ngo hari abanyekongo bagaragaye kuwa gatanu muri icyo cyumweru, kandi ngo bitwaje ibyapa biriho ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi umujyi wa Liège rero ngo ntushaka guha amahirwe imiryango yombi yo guhangana, wakurikije rero inama za polisi kuguma rero utabugamenye nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Abanyarwanda rero baba muri uyu mujyi ntabwo bishimiye iki cyemezo cy'umujyi wa Liège. Kuri bo rero umujyi udashaka kwifatanya gutegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro rero ya 31, ndetse rero ikindi kandi abanyarwanda bakaba bagaragaza ko iki gikorwa gisa nko guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko rero guhakana jenoside kw'abayobozi ba Kongo bimaze gukwira mu bwami bwa Leopold. Ikindi kandi yagize ati hanyuma ndibutsa ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi atari igikorwa cy'u Rwanda, ahubwo ko ari ubufatanye mpuzamahanga. Ku itariki ya 7 Mata yashyizweho rero n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye nk'umunsi mpuzamahanga ugutekereza kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Imiryango rero isanzwe ikorwa cyangwa se imihango isanzwe ikorwa igamije rero cyangwa se ikomeje gutegurwa n'abanyarwanda bo mu Bubiligi ku itariki ya 12 Mata 2025, ariko nta bayobozi ba komine ngo bazayitabira nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Reka mbashimire, dukomeze kwibuka twiyubaka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, twirinda ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'igisa nayo.